lálar. So tosíonn sin ná tá siad a crothú an domáiste agus na scóir níor fáil Cill Dara. Tá Roland Kelly ar a daslach na himnarí óga isár a Google Line. Tí bhiste ar fád a fearvis man na kicking is ar Harry Donnelly agus tíh le Harry tá Luke Murray agus Tyke Donlan. For an bhlá Cliath agus iad an bócach ar Loch Garman sa glufa Carú Canis don choilte gonne Lungford sa pótaí cáilethe agus bhfuil beise asúil le tríú ceán as tríú críomh as a chéad cáile go tríú glufa Canis as a chéad. Ag gibh sí a Dara Sullivan as cuman cin chud na clóch agus tíbóg tá Finn McGuinness in gantí ifir sé ná na Páirc tá Ferris Lochan ag gibh hochtne Cian Gavin agus Ferris Lochan tíh leis Cilín Costello ag gibh a níos. Tá sí a ceir for cool gonne Loch Garman ceannach sin fair coslan cnocha Cliath McCabe da slát sen bulger vírus sa bheachtas gotí seo ag gibh a dóag as leochan agus lína lántasach bud for Fintan Leiden agus Rian Doherty cool mar chama sa glyfisin a gonne Loch Garman mar sin na cool a football Cliath agus first go luad sa glyfa Carú Canis be Loch Garbe chun dé Cill Dara a ggéir na cool sin 15 hachant an trúna se réitear an trúna sin se fear Cearlaí agus James Foley eisianta a bhain na fadóige agus slú brábalí stachan seo áit tá Harvah Grach fíháid agus fórne sínsir omana agus Peile Cill Dara a tréáil tíhirirchain a cholána le díúteach ar an glufa seo agus blá Cliath TF so sa bhíomh le clé Cill Dara is tógáil pectir agus fud an cúltacha agus na honnaí ar fád a bhísteach a gón fictir don Cill Dara fao stúr Niall Cronin mar bhí nura agus cháiltead sa glufa Canis a gonne bhlá Cliath ar mór an lá sin blá Cliath bhil sios an fístúr Damien Fennelly fear as cúntarf agus becintir blá Cliath fós a TF suas agus fí sé dearnach teachtamach ar Páirc ach na cúl cúgi híine go na cúlín a rúisiid clufa Carú Canis an don clufa le Canis eile ar bontrúnach má agus an tíúir as a chéile go na fórne seo a tuairtáir a chéile agus well Cill Dara ben nach ré ítain agus cúpla picture John Tokyo Cup an réitear eisian fáil fiú réid agus blá Cliath bhfuil mecajib a cín tú go chuir glanta agus beis simún catlá Páirc sin Bertas an cuman cíanna as leochan ag blá Cliath Cill Dara go má go dtí seo sa bheachtas trí bua as tí cín mar sin háile siad san díireach se a glufa le Canis blá Cliath cháil siad san na Lungford mar sin ar an head-to-head críochta siad san sa Dara an grúpa agus bécan op san cháil sa glufa Carú Canis tá an trúna go deas an seo í réína tá mar sin an áíide agus mé tirpa nach ré me sló brad an be clufa gur an teltin ar bon an seo gan caiicísin mar sin í chéadú go me clufa baile sa gríomh Cill Dara don chéadú go san gur an teltin agus béisiid ag gimmart an seo ach neart tá hiagna imirí óga ar Páirc seo agus blá Cliath fí stúr banistúr mar mar Damien Fennelly, Declan O'Sullivan, Dermot O'Leary, Pat Caulfield agus James Fanning agus cúpla focail dear nach chorá go sin nó still a sé le Páirc tá James Foley sin fá for réad mar an bheice se bhfuil chuirtú líróid diile sásta sé gan seach ag blá Cliath penal mór láidir acu agus vín gona himnarí fé sé a siglepéidir actionína ón mínse leite Hugh O'Neill for cool sa bheachtas go dtí seo agus donnach McGee cóchaptí na fórne chama ar a mínse mar sin tanear taí acu ní mu a sú lé an áú ar na fórne ranú agus mar héitir cuairtúntar an tríú ní rudí just sásta sé péidir for se agus bhain tá sé fáil mála ríortí le gáil a cínú go an ceann ceart aige fiad an ceann haine leis Cill Dara mecin sib caiint le chéile
Beth all up call you can Cliffy Canish, law more Cliffy Moore shot on me. Got him in our yoga shot. And of course, in Glor Dida kind said Cliffy look good lines the sheen shot. Live a fair to free fiche August free shopping day Glor Fornia it's in the Dulcan Keen. I should plan with Cliffy and Satan Jacat said it couldn't they lose couldn't they miss Rod free fiche. August Rod free shot take. And Longford falling on the tower at Block Cliath Safatis Kazishach Kildare on loaded. August see wo as he look up. Ach fi chance lads in Cliffy shin in chance is not. Tan I and talk to one like call you going to Cliffy Canish. August went well. Fall Fury feed it. Couple of there noch. Block Cliath at 2 scene toch going to look Armand. Cliffy Carry Canish. Kildare let Brisha on Cliffy there noch Yaku. Brisha Sula too smart. August ta route into the Block Cliath. If I can see shot off McGee co-captain in the Fornia. Tasha finished. Let me do Máirt to get Liam Kenny as Nostri. Spórt Liam the Shochan Keen. And I've rinne buntashed egg, but kicks here shot egg Conde Kildare agus Greater on a Kelchan Thompson. They're checking Yona Keen Gavin foul agus rinne. Tyg Donlan and Thompson. Mission Shantig Kildare so Crushis is a gate score agus Chiapping me Doka Harry Donlin Concha Shay. Go Hundul Shay Hugusna kicking the zero. Agus mata an ri an a gunne Kildare a géideach ní mór an é. Fin am hokke se, bes hart het zich koek slaat. Amach. Tugel gedaan met Donley, rappel hard, dat niet in Crane, wil niet. Kijk aan de mimo. Hoe zou je door met? Agus is nog een beetje naam met Sokushis. Kijk aan Kermu. Block Cliath kun aan leggen en sugar kick shot. So that cool boy of Block Cliath is coming the Fiona. Finn McDonald. Makkelen aan de pak uit de Hollands in there. Speel aan je vader Schnekel. Couple kush game talkie. Ik fought to Keen Gavin and shot. Keen. De gemaal Keen wie nu een solo aan groeien after she full sege. Dat zijn misschien de gang dus mag vader McGee. Dan McGee. Ja, schapt in de voorne. En is reed Roger Shemi mag achos in de chin. Agus kickmach a bheits an go chúl bode Kildare na Conor McDonald. Martin McDonald sa gúil ag Kildare agus ag Block Cliath. Conor gúil Kildare as Droichead. Couchin pulte ige fada, dá kickmach fada gotí seo Bishop Grúte ag Kildare. Agus Spástan seo ag Luke Murray, Peile Kildare. Geirt achad sasna de dasog, cuirtú cúna fáte ag Donlan. Mach father Lawler, tar Lawler Crean go Hundúlacht ní bheith sé Crean sé gansin. Agus Peile mi mú Kildare. Tá le vír ben an bhíonn se caite. Sin Finn McDonald, tein sé sin gear. Mach father Finn McGuinness. Brewer McGuinness ag Donlan, sáil dinta níl, tá de réit fiire. Agus Josh Kennedy will be skirting on knowledge and Thompson. Castlonish go Chéidir. Killian pasty here got Kennedy. Fáte got blockalínta dinta fear Kildare. Kicks your Grúte, tá kicks your Grúte, Thompson Gleam Kenny. Too small Kildare. Captain the Fornia Evan Boyle. Agus Kildare. Gunsi where's the shot. Sheach fadle Finn Dowling. Agus Keen Cahallnish, agus Spásy Kildare, Tóg Gillen team shilla Rory Lawler. Lawler Breathnach and Keen. Fought to dash again, long hold to pass ho. Didn't come out, real buntushte, agus kicks here Grúte. It's tough Rory Lawler come out, Holchan Keen. Should be some boo a sort again. Chéidir Kildare tíb seag an fork. Seanú Finn Dowling Holchan Keen to Héis an pass hurt Brian Thompson. Míális. Fáte Kildare to Kildare Keen to go go Craobh agus a kicks here Grúte come in.
Anna present acu. Nis go Johnny chéich an mú ceanse níos tiúcra cínte. Tá sé cumasach ar dá chuis. Peile cur mú mar sin acu le cheann numad cáte gan éon scór fósach. Gheará goil Kildare hís socrú stas go fis cínte. Danley tóg a cúpla cos céim. Fin am bhfuil sé, mar sé bhaidís go an chúl. An ceann sin úd sí ar na fríd ar clé tá níor chaisí i dóhan. Cicmach bán sin é cúlbáid a bhlá Cliath Finn McDonald grúte ag Cillian Caslow. Caslow mach fáda le McGee an seo. Doch McGee láidir go níos seo. Se sciúpi freisin agus a pasclisteach cumach a gceachmhar a King Gavin. Bhlá Cliath gúsa the Peile session tam seo. Rian Doherty, Ferris Lucan, go leorgan himnaí as Lucan. Ceann sin ar yes. Chéad é mí mú Bhlá Cliath an chéad íireach go ríide Cárthach Bhlá Cliath. Agus dúsa siad sibh the Peile bhaid níos áir an tam sin. Ní seaping mé, well, potú dinta. Níor ach sé tímo go lína mar sin. Caithfar fell a chavisteach botún le chahrá bhín sin. Gan éon bhrú ar a gúlbáide, bhí Bhlá Cliath sí siar. Mar sin caitha an réitear an fell isteach ríist. Don sé banna sin athléite go mai Finn Dowling an tam sin. Agus níos spása Cill Dara. Bhlá Cliath agus cosnar sem neis séar cub. A sin grúte ag Donlan ta go máige. Se lachar an tam sin Luke Murray. Murray a cúnaway ó Caffrey. A spás an seag Brian Caffrey. Má chasan se dasog. Pass má. Fádag ag Kelly. Kelly gur casa. Paddy Ryan cliste. Níor dash das a spás. Úte an scór ag brún seo. Béis gon an seanta mí. Fádag Donlan is agus Amog Bhlá Cliath. Agus béis go herta. Rian Began an ceann hogad a hain. Kenny Nishigas. Kildare a ghol siar Liam McDonald. Rory Lawler. Not an bhearna sin oscailt. Bhlá Cliath sosta. Ball cosanta sin ó geachta de bhacu Lewis frí sin. Fáte leis Gavin Boyle. Boyle a chachas a Bhlá Cliath. Nís a seanta go péin agus hí fáte seo ag Cillian Caslow. Gan éon scór fótain. His shot numad. Caslow. Bishan sé chéag nemú. Denta go háil líor dáil se spás. Ryan Ennis. Ennis a tíomh ste fáte ón O'Donovan. Feicil go the Craobh. Clamú má réitar agus nimar chuis céimh tócaí. Scha rá réimh eile hééis shot numad go chosan go dáir an seo. Agus Kildare hol siar. Gan éon scór fós. Tá an rí sin pucasús go bheith an. Cheach go bhfuil lechbanin seachta Kildare. Sás go bhain sé tús gan éon scór fóte. Fearnas ar seolí, seach fáile cín Cahallan tam segus. Spása cían, chudám hógeal. Ryan Caffrey tam seo. Níos spása go cín Cahallan ríist. Fáte go lán chúlaí se Liam McDonald. Donald má chasan se tíomh mó, feice sé Paddy Ryan, Bertas a goman cíanna com manúd. Ceann se mach fáda Rory Lawler, béidir Gwynach Lawler, scór hógeal. Kenny, tá sé sin smíanúir. Tí sin, tharn trastal lá sin scór álainn ar fád, an scór fád. Dammuid, beid a hochtnúmad, ach sé bhfuil seachta forí faoi dhéad a Liam Kenny. Fear Nosnarí. Agus scór glóte fad, agus a chéad scór fáte Kildare. Agus a tiltte go macu hééis seachta go le. Ís dáin sé banna sé geanseach Finn McGuinness a diile go má. Agus siar haint Bhlá Cliath. Captain na fórne Danny McGill. Donley gur súla chuineal an tamar fad. Agus seansig Kildare cosnar sa bheis chu siar. Paddy Ryan hol siar sa spás sin.
Fátig bloc Cliath. Riocht láidir an tamsin ag leathú lá Finn McGuinness. Agus Máirt. James Foley roll the punish just to block Cliath. Have Kuhn. That's not sure Jack O'Keefe to Spórt for over Graham Lodged. Agus Can Farrell to Kenny Margaret. King Gavin to Shashin Lodged. Hama. Fortin Ashton Tomshik Kildare. Agus Bannister Kildare. High corner Emoch Skippy Shadan. Agus Tashid Hish Cliath Asher Shell Janira Das Thompson, Lee McConnell, Spórt, Gavin Boyle. Hit Chad Nilira do Boyle in second. Mionúr. Ronan Kelly in Spórt again. Da Fertiv rushing Andy Gormshna Bon, Paddy Ryan. Ryan a Casa, agus a Shin Harrison Sasnon. On Verts, Ed Glihan, Kugi Shacht, is a raw score all Kildare. It's come a case scoreless it. There's there Chlorn score is Kildare, Genumed. Rachulich King, can in score Fossi block Cliath. Agus Paddy Ryan, well, maybe Liam Kenny na yn tifele. Ashen Leitse, agus Craobh gugma. Hirish McGuinness, gyfla Cliath, rotal chen agus kicks here Gutig Finn McGuinness. Take a little Spórt and tifele gan fork block Cliath. Each the goose had shed the years soch scuppy good shot. Dara Sullivan. Sullivan ben nog een keen. Kan je kan Doncher, Stech vaders land tusser. Vindt een Leiden jak modeen. Action over 28 maag Finn Finn Dowling and Tamshot. Cárthach Finn. And fast Ashik Dara Sullivan. Ha Hostin Zint and Tamshik Finn Dowling or Finton Leiden. The King Gavinish. Twee session sheer fadle Finn McGuinness. The Vransach and Keen each effect more on. And gets Hog Kildare Bruce Keen set. Agus fágan go go leor gan seirbh ag bloc Cliath in the leathhain. Seo le Cian Gavinish suidir leis. What's it just Kennedy Nishach, Kennedy Casamach agus Cavan Rishta go leor seirbh fáte get. Killing Castle Nishach ní éon Lewis snunsi ag bloc Cliath. Peg na mór. Fortin Don McGee, Spórt Craobh hen, Tuair Shafui, which he should attach Ashin score glóte. We mara, no nach se tusu gidúch se stach, hosa se, agus a Shin Cade score am siúg bloc Cliath. Agus good nach mór Craobh cub his chodma dig. One runti sin Hastings. Píse skille ítach ar fad. Agus Gar Kildare se Cian Cahill agus Mission Farrisball Shelleve ar fad Kildare nach Colleen wanted to the Fornia. Spórt and Tomshig Liam McDonald. Through to Dash Valerie and Begana. Dash McDonald vertical. Dogus C. Achri stas gang Nilchin agus Kildare and Chins or Socru Hain. Kim McKevitt. A more chill fecking Olsen. Evan Boyle and Slashain. Smeenun pass over to Arduska Lawler. Hopper wanted to block Cliath. Agus Graham Lodged and Chin Can Farrell to Position Rater. Then the man Thompson forcing Finton Leiden to Tucky Martinish. Spórt block Cliath on an Seacha. Killian Costello. Costello Heva Wan. Kurtu Kuna. A Hogsha Cup of Gush game. Fortin Troy Green Doherty. Doherty on a Haven of a Cleath. Look at the Thompson Finn Dowling. Páirc Hook on stuff ar fad. Agus an over to take Dowling. Fortin Ashton Kildare. Agus am go sin is run sí. Sítach an scéil eiceil. Drúigh bloc Cliath. Agus an clofish o goscail sús sin Killian Costello. Hís Cavan leis éin am aige. Líor ar fad an cólaí lá Páirce. McGuinness cup of cush game Tokyo. Gavin Reist. Agus on Donovan just a loose for Donovan. Hennig is named Kenny. Donovan forcing him off. Kakun test away.
Tá dearglas, se chuinnig bro Cliath tá. Agus réitir rá, agus I cheartta I ceapan gur an Cill McEvitt isteach in na ghoran. Is banisteach bro Cliath. Rás na zócan. Siad a bhaistú, ní scipaí, úte róháil agus bheit géin túlach. Se chance teag donach McGee. Fórne chur ó chóscór, agus muint tarteach le chéad le, chéad go chéad le. McGee hé sin chéad scór amsú ón Máirt. An an dar can amsú. Can se casa, agus a sí casta go háilní go an sestan. Kicks here glóte. Agus na fórne chóscór. Agus go leor fuineh. Le droichead í Cárthach dinta I Kildare. Nach na fórne chóscór, can sin pulte goach, agus pulte go deasmach fáile Brian Caffrey. Caffrey mach fád le oin bígan tuige goach, go leor siad a fáte go an tíising go Páirc. Is Kelly, dinta go sin Leo Dallin, is Cormers mai Kildare. Danan, Pavan sí mas a lábh chéad ó fáda le Luke Murray. McDonald. Blockléan is cossin sín sána bhí siad. Is rísin Lewis cáilte I Kildare Evan Boyle. Sin cáilte agus sin amú. Tá, fáte na sin Kildare fiara dinta go acu. Agus rís achos in tan amún sinnig blo Cliath. Agus nis blo Cliath, seanta go líor trof ád. Fáte Finn McGuinness agus Spás. Agus acrí Spás tíbiste. Bucky ní scipaí. I doch McGuinness. McGee fecinn se Josh Kennedy, hol TV1. Úsan se Josh Kennedy mar 6 pass lábh fáteige. A seanta tro Kennedy hol fóscimach leis. Agus tóg se faoin se blo Cliath bhí chun cin go chéadúir. Agus ríist, well, blo Cliath gúsa se líor de níos scipaí. Le cúpa númad agus 3 scór fáte cub. Ach donach McGee. Anóver dintaige. Agus críochtaí go slachtar Josh Kennedy. Kick mach fáte I ríise Liam Kenny. Liam McDonald. Tá Lewis a bhí faoi. Kildare a gé cúpa númad Titty. Luke Murray Shamik, Luke Casa. Rimad in the TV Stefani Hugan pass. And the buntage the fought to get, and it's basically Josh chance. Harry Donnelly. The phone you could have scored Eastach. Ziokshach for a lawler, right? Queenuit. Got more now, I guess, Evan Boyle sheer. Keane McGivitt for Austin Reed. Felton to Luke Murray, needs it right there. Tá blo Cliath héis, socrú síos agus Kildare húna síos. Tá sé de brathir léid an seo Liam McDonald, Spás thorthú, as an dúnta King Gavin. Fáte bhrúí Lawler an seo. Lawler, brenn fecinn se sin Spás tíbiste, agus a Spás go seo beidir scóir lamsún seo. Bhfuil ceann sin builte, bhfuil sí casa, tá sí casa, míá ceart, sin éirí an began. Chead cín chuir mú Kildarach. Tá sé de brathir na cúlathe, tuairt faoi. Agus a cúpla cos céim tócinn sin ag Dara Sullivan do maige, Jack O'Keefe amsú. Fáte go O'Keefe ar íst, fear cumann ní Sylvester. Spás an tíomh seo, ag Ryan Ennis. Ennis, free rú, cosins bháid ag fear Kildare ag maige Ennis chumá. Lewis ítach ag Ennis, responding an asál go Paddy Ryan. Fós gimach to Ryan Ennis. Nis bhil an pass Crean Hurts, fós gimach leis. Má dhéifn se scór a seo, sin scór ítach ar fad. Well, it's cumach cibh Cliath ar siúla tataide. Níag sé mór an scór níos fearr na sin ag Ryan Ennis. Thug sé leis sibh de léir de tíbiste go líad ceart cócéin. Agus siachta se thar an trasnan, agus rá chúlín de na fórneis. Agus blo Cliath, héis céad a chúlín as cosa dacail. Nis bhfuil freigra Kildare, an bhí sin na gcórdú be se le blo Cliath a dáir le.
tilhaigse chas ar siúlan seo. Frahagul score tastan tro Cill Dara, Evan Boyle. Dan Lewis, ma jama imi o meid fiacab sa géad cwp numad. Liam Kenny. Ma tro Paddy Ryan. Contact! Ryan across Steve Shte. Sian pass Sasna. Each the brand coolly her fad. Gamorgan the Tussia Hish the Shelf Neurodol. Conscious Stachel Joe Donnelly. Set the Gamage. Pass Mike Donnelly. Just a chance to get Road Keith Crown shot. Macha get east. Ein against Donlan. It's a reverse couple con. Conscious Don Sherlock. I get Pishy shot. I guess last block clear. Set the Gamage goal but up basically night. She mark when she shits a goal. Oh Soval set the goal but it. Mia Carter Roland Kelly a Soval into the Finn McDonald. And we shall roller here one. Schuan Fellen Tivella. Fought in Asha Cup. Space which on Cliath with a light that scored shot. Kim McKevick hard. Agus ní dólam gúil sí sin Crean. Tá sí Crean for it. Well, leis an loch takeach an Tivella go Páirc. Ní mai cíns go sí sin ar an tasta nach mér cooler a go rop. Mar sin Cliath Kildare le score again. Finn McDonald. Ja, saw kick up saw vol en chick up to middag in. Block Cliath Skippy. It's King Gavin. Don't think I'm get Fatik McGean shot. Although last of feet a fair TV to hold chance to try send Bulger. Jakob more go up block on touch into. Block into. Agus it is Captain Finn Dowling vi on. Vi Dowling Krogan chin. Or vi block Cliath. Heislina cost to Kildare Oscar to us. Agus blockal, agus sábhal ínta an dáíomh. I chéadú chunig muid sin an Bulger. Dowling. Ma dhéanach leachúil láir ar mar bit a dún an spás sin fiire. Ach tá spás fós ag blá Cliath. Hol cúpla scóirlach an cín. McGee, Conscious, you have Shin Crean, you have she. So you can't move block Cliath. Could you one into the phone force because we're just starting to 8 numad. Force on Emirates, I mean Gardy should kill Daragus. Tugan Jashin Deshka, block Cliath, see sheer. Fortin Tom shot ag Luke Murray. Holtíh stick up a cuscin tóci for the punt touch take will. Tá the rator. Agus you have a chance. Na phone you chur whole scored shot. Agus different between Chin and Lewis. And should have chances is got the Harry Donnelly good shot ya. And score fought again. And he kicks here, falls at Kildare. Bert can coolly hit a score. And we should have the chance. I carried on and Count Harn Sastan. Count Bultig, I guess she shouldn't cost the stack hall and you get scored das and you're Count Nace gets paid a hall it. Marshall the Fornia at Asher whole score. Finn McDonald, Marshall Radish and kick him out whole goal. Count Ashen dates and Thompson Ty Donlan. Agus Spórt is a Kildare Gramul Audit. Ronan Kelly. Kelly Acosta. Forcing him out. Kelly then Kildare Ash and Kane. Neil. Agus Besha team out Russian Gonshin. Kugyu Khan. He's a Huller cart. Niach she Harn Sastan for you. Donald, Michael on the Parkish and kick him out ass. First to come to Sastan Keilach Rish, block Cliath, 9 up at Elu, fought to King Gavin. Lewis to free Evan Boyle. Gavin forced to give out. Mahog to shake up the cush came elevated by chance to get a hole. A token to find it. I guess King Gavin on score. I guess Gavin on score Tokyo. So the Rossiger Evan Boyle Titty at a hoon. Score mansion of King Gavin. I guess
Finn McDonald gick amach ma. Nis Kildare mi fada gin chéidir a fada. Cicrúteach ríist. Sheer hainchid ar a géadíocht. Bragamore, Liam McDonald a verticum gimmert le chéile. Liam Kenny. Kenny. Pócabig spás aige. Pass láv in your shishin. Le fáil agus. Finn McGuinness is in a gaman sin. Perchlá scary. Agus cé nach chun feiceach ní scór. Clufa tainneach go má. Gus muidir tarnta chuúna mai fácaí. Nach bloc lia héis canas hógil a glufain ína dó faoi sin le dinumad. Agus an siúr sin ag 6-8 agus 9. Lárnach go maithan. Jack O'Keefe. Fáteag Finn McGuinness go má. No Donovan, couple of Rainer margin to get. Set a bulger and tam shot. Kuhn Gamacha hurrah. Spástan sig Gerald Sullivan, Holistach. He's good it. To pass for O'Donovan. Dummy big desk O'Donovan. Spás Crohin tradition block clear. Cramu Lodgin, Thompson and Doherty. Agus Fortin Asher Kildare. Nish would shoot on the phone you heard a score on T-shot. Fortin Finn Dowling. Dowling Guskupi, pass Lova, all in. Hutchin down in Kildare Keen, Fortin. A Caffrey. Fortin Ash and Thompson McKevitt. Stachatzo Luke Murray. Yan passes Sora. Flick big Dasig Burry and Thompson. Khalish and Lewis. Call to Kildare agus. Sharot a Carask on the hunt see a shot. Paddy Ryan Trasna. Fannach le Rudikeen Torlu. Agus hinch the Strasna going to the east. Agus amach the east. So we're going to mach Liam McDonald. Graham Lodgin, Murray, Fortin Ashig Luke, chance to give a score hole girl. Chashin be Gar. And Shahalova, Finn McDonald, two small get a shot for shot. Passion, don't share. Against Fortin Ash and Tom shot, like Ronan Kelly. Like Kelly Fosnagel and Keen would score and chug Kildare Taw. Against Hart and Sass like Paddy Ryan, paid a fought to get. I hope on the Goppel did to Ronan Kelly. Rushesh and Leo Dash. Agus Cúga Cúig, agus Fichi Shachtnú a Carte. Táda in a fórne shot. Donald is gicamach. Can dasmach fada le Ryan Ennis. Rís Broccoli a fall. Báinní Zéasco. And Leo Dash to have won the Tivele. Is that Cillian Costello. Costello's a 40 chug and Doherty. Doherty Fivru to go on get a Velhwan a Fortin Ash Kildare. Nish will Kildare that's final Cliath to the score. Agus Gramuard and Chin. They go on O'Donovan. But Simulkin that Cartivation shot. Gramuard. Fi Kildare hole and see. Agus Cartabui. Kevin Nish. Spásmach Rivet. Think to pass Fadler Kelly. He's Kildare Brat. You're going to cost you Luke Murray. Luke Fannach second cart because pass Tucky. Murray Yedish. Nesta Spásmach Rivet. In the middle of Stua. You hook Shafri and Thompson to jump past Fadler McKevitt. Fin chance Timmy. At kicks here Grutze. Agus kicks here Grutze for Yeda. Egg Kildarach. For chance and Thompson. In Murray Turfy. Focus a chance. And Kerry Donnelly. Kildare Chod Ashland Key. Is with the Tarntle. New with the one.
Fácaí. Sa céad leis seo. Gan fáte gin Cill nach bhfuil se. Cill Dara ar as an cín. Bun se an áardid agus sí sin a casa róáard. Beidir tuach síach. Traban sí isteach a lábh ferbhlá Cliath. Agus í fáte leis an troig Jenny McGill. Gill cúpa cos cén tóci go héin. Fí rúta Jack O'Keefe agus an ábhar dinta. Donnelly, leá leis go Cill Dara. Se a Luke Murray-inis. Murray, tuair seisin fí na postí agus a Craobh go héin an scór fad. An scór fad agus a Cill Dara leis an cín. Agus tíoch nua díra caite. Mar rúis sellh den euro de leis. Agus fe an euro tarn tastan. Agus ní dún go mé Máirt gáim chuúta gortain. Tá fáte leis Cill Dara. Clic sí a grúte agus a Cárthach réitor. Sen an bulger. For se fróg le bhí fear Cill Dara chuil síos ar a bell. És bhfuil an Cliath na scóra. Tíoch a second caite. Ciansin. A clé agus a fóréil. An shaking Craobh Cill Dara fad. Ach nád a sé le nád a cúig. Agus bedach nua caite. Grúte agus fáte ríiste Cill Dara. Nis tá seanta treig Brian Caffrey. Cúna fáte aige. Onan Kelly, a geiristeach agus an ceanse dodger aber ínta ag ferbhlá Cliath agus sinna chéad le action sa géad le. Agus éis tíoch na númad agus é númad sa leis. Cill Dara cúlí na bháach an cín, bhí tús mácam sin. Ach siad in na bhés cholisteach na seomí feistis sásta. Le hamann seo ag do fé leachcheannis faoi seapna déag chuig go láin. Cill Dara na báile, nád a sé, blá Cliath, nád a cúig. Kenny, tá sesin smínuir. Sí sin, thar an trastal lá sin scór all in ar fád, an scór fád. Damwood, be a hocht númad, a fertíb leis an gandí gormsna ar bán, se Paddy Ryan. Ryan a casa, agus a sí sin thar an trastal an bhirt, ar a glíhan, cúige go seach. Doch McGee, spás croithio go héin, tuair se faoi, bud sí sin taist sin scór glóte. Bhí mar rá, nó nach chuir se tusú, go dúchar se steach. Hí sin chéad scór am siú, Máirt. An se an dar can am siú. Cantil casa agus a sí casta go hálaí go an testan. Kicks ar glóte. Pass lábh fáte aige. A seanta troid Kenny dúil fóscimach leis. Agus tógadh sé faointe blá Cliath chun cín go chéadúir. Agus ríist, well, blá Cliath í Ryan. Fóscimach a Ryan innis. Nis bhil se an pass Creanhurst fóscimach leis. Má dhéifn sé scór a seo, sin scór ítach ar fad. Well, is Cliath a leid le scór seo. Céim a gefah go hard. Agus ní dólam gúil sí sin Crean. Tá sí Crean faoi éire. Luas tá faoi Evan Boyle. Gavin fós a gimocht. Má thug se cúpa cos céim eile beidir mar seanta aige ar chúl a tógadh sé faointe. Agus cín fáte leis an tam seo ag Ronan Kelly. Tá Kelly fós ná an cín. Bhfuil scór an seoig Cill Dara tá agus thar an tas ag Paddy Ryan. Peile fáte aige. Se a Luke Murray-inis. Murray. Tuair seisin fí na postí agus a Craobh go héin an scór fad. An scór fad.
Fáilte leis mar sin go fit le cheannas frí 7 chuig go láin agus ní bara Cill Dara cúdaí bháchan cín ná de séile ná de chuig a choiríonn tada idir na fórne an dáhíomh a seansnaí ar chuún agus bé Cill Dara cimmirt leis an í sa dáirde níse láidin na tada mar sin nach duine sé difriocht gáidir na cic namácha agus í fáint le go na fórne cúltach an fácágal nach an réitir réiceapin na féile chavisteach gon dáhar hí tús má Cill Dara sa géad le cheachta bloc léir go má se ferbhí ar aus ar fád sa géad le fáit an tam seo Charlie Lochran Charlie tá luas faoi Charlie Goward Sasson a Doncher bonne se gunshot fósig mar leis beidir sean a chúdaí ige couple cush game Tokyo gigs may happy hit shot is an dá stól nach luas lasar fi Charlie Lochran agus is Cill Dara a nimar se de begin níos mú luas na rinne se sa géad Ní McDonald agus siar hinseach fada le Ian Began is an Sár Shelley can na club ní mór don Cill Dara fáte ag Ronan Kelly agus Kelly a casa ag Luke Murray as Cill Droichead Ráis aige ferta gimir te daslát Kelly tuair sé sin faoi tá sí casa híomh leh a Cliath ní hasasa sí an nóhan 7 ceann chuir mú Cill Dara nach los níos fór leis an ionsaí sin nó mar a bhí mar siad Finn McDonald Tro Cillian Costello, Grúte Costello agus a Mark Grúte aige McGee anna cilach sa géad le Donach McGee fósta gimar leis Gramú má fáte leis agus sin tíar an faoi Cill Dara a gatha an tríocha hianú a gartain gáhás ag an amú se Evan Boyle captí na fórne Evan cholf cín ach Gramú má de Costello chumá agus a má má fád le cín Gavin Broccoli inis cúnal sef na díróide if I'd save shit. Fáte gón ar Dulvan se corta buí sa géad le Siar King Gavin Broccoli inis an nún san all sí fátin trig Josh Kennedy Josh Gyrgol himpel a fair Cill Dara se taig Donlan dintige fós gimach ta Josh agus kick siar grút aige oberwáid an tam sin aige agus focus se kick siar ag Broccoli Gúltead ná fannacht agus roll chó scór Níl gan sé isca agus Rian Doherty Chéadíocht agasan gan éon scór fáte go fós Ceann sin na casa agus sí sin toiste go hálainn ag Doherty gan éon éireacht agus a géad le ach an ceann sin seolta go hálainn ag ar an trasnán ná de sé Conor McDonald Minic cruisiad gear sa géad se fada macha dro Paddy Ryan tá sin léite Broccoli agus an brise grúta cup agus fáte Ryan Ennis se an scóir sa géad Ennis ag Kennedy chun bhirrta go scórnaí Nis sin an Bulger go casa a dasog Cosan swáin tugus droch fás so san éir agus a grúta leis in íste Cill Dara agus is Liam Kenny gúsad chu luas ach spástíh sté ní rúsa sin sead na Peile agus bhí ceapar sin ag lán tos a bhlá líos na Fintan Leiden agus sí a haon sesin ar a bell spás agus Leo Dálainn Nis Doncher bod le seo agus imir roi tíochta na chuafas na Finn McGuinness Finn stopping sin fáte an tam seo ag sé an Bulger posta bulte hart aslan Broccoli ar Ashran Keane agus níos Finn McGuinness cuacht ag a bhar sin ach Cliath go mag sé an Bulger agus ráscór fáte Broccoli
Kildare agus Breathnach go bríist. Is block Cliath, see sheer, fáilte Finn Dowling. Finn amach falle Rian, Began. Rian across sheer Heinche. Near dash Shasta Spórt and Tom Shaig, Luke Murray. Amiga Costa Jeff Faller, Rory Lawler. Tom Murray, Sear Ish, fought to get. Ger Costa the Dasug, fought to Tom Shaig Donnelly. Donnelly go hard, she should go Tashtil. And goes a Stahel over for McDonald Heinche. And goes fought to Ashig, found the field. Clockley and Holland and Darrell Sullivan. Fought Ono Donovan, Bertus, the Croquet. Kennedy Fivru, to Mike Donlan Thompson. Agus kicks your keen to Cherry Loughlin. Agus Loughlin is the Gama, Fair coming Sylvester. Agus lads, the Sar Shelley, Tom Shot, as Lowcon. The Hale Páirc. Spás Crohiac will score like Blockley and Tom Shot. Nima keen to what she hard and Sassna, Tonamir cool. Agus he Schultz Sen and Bulger. Hall score for take like two Dara that shot. It's Blockley inish. Hall Chulich and Keen. Agus Bulger near shot feckle us again that. Hall score numbers for take Dara that. Agus Kildare inish. Over the Dinner Cup. Brian Caffrey sheer for the Finn Dowling. Conscience in there, Tashin Leitig Fairvlock Cliath. Versatile Holy, holds us in there like Hale Páirc. Grab a load and roll out to the rater. Tráchtaire the Kildare. Good worship, shed the Peile Ash. Nish Finn Dowling, Hulk Keen. Fossi Liam Kenny. Should that Donnelly. Can he score Fossi get force on Máirt. Dowling Nish, Muller Shane. Evan Boyle, tug on Yamuka, as a bell, I guess. Blockley at East, Nish. Hull of Runsi. Gavin Girl, she said at a bell, fought to get. Kicks your good to King Gavin, is East. And Lewis finds it Blockley, Hull and Keen, fought to Costa Nish. Dish to the fair told Lewis last of McGee. Dunham McGee. I'll grab away into Tinton Thompson, like Paddy Ryan. I guess it's Shannon fought to Ash Kildare. No, but didn't fair one nude. Paddy Ryan, who fought to get. How Cousins come out. I guess on the Tráchtaire go. Kildare, Austin Dunnigan. In possession, it's Tráchtaire Páirc. Only the Buntamach on Lon Tussach, Harry Donnelly. Blockley, yeah. Agus three score fought against the door that shot. Good tee shot. Agus up in the Kildare Dishnish. Fought against Tunnedy. Donegan. He had to get Edibel. Donegan. Lewis Freak. Feel the buntish to fight to get. Agus Sugar Díach has to Kildare and shot Lewis. Agus beginning Craobh and Tussie. Agus Dokish Haney kicks here. We doing with your Shafui. Sheer Hinchid agus Blockley Edish see Sheer. And tactics and a guy with Robert Advancy. Austin, Hulk and Keen. Sent to go back, Garen just sees it in a Cussanta. And Tunnedy on Head score shoot. Tashi Shinhard Sass on score fod. Agus well, we need to Kurtu. Emrory have to staff hold Mincha agus action in it. Ashen didn't get. Agus get Header, Craobh and Tussie, Lewis Tussie Kildare. Agus on score. Agus if you're on the light east, Blockley and Tráchtaire on the Hugh O'Neill is coming Dave Jude. If Tussie Reen's going to Cliffy. Agus took a session to Tussie Achama. Agus Fogel part of him wrote that Lantas of Finton Leiden.
That's the Croquet. Sin cúlí na mána did fórne ní tá on. You'll get there. Ceann tuí fada agus grúte. Josh Kennedy. Bulger leis éis dúiseacht go láidir. Drama máide dí leis Cill Dara's fáte Ash and Thompson. An íireachta is agus na fórne chur scór fáte Glenn McDonald. Farháil núd isteach fada le fear náisnaí Siar Heinsiad. Agus má aisin sin sef de líor de spástíí bheile go Páirc. Fáte taig Donlan. Aston Donegan is an tonna dí angaisteach. Agus is seans ag Cill Dara. Báta Shelf a bhecu. Tal dos fí tá dása agus tá siúl fí. Couple cos cem tóciacht an pass green. Nis seans ag Cill Dara. Fáte ag deachúí lár cúlan. Oh, cúlaí do Kelly. Farátái. Í bátige. Ronan Kelly go hard. A ha croithie ag an tullaí tá tucisteach. Sinna Austin Donegan. An pass cliste. Agus cool. Agus is tá Cill Dara. Héis dúiseacht. Héad a seach le 9-8. Agus bhfuil rinne Finn McDonald sábhailíntas a géile. Ní rá seans agus a gáin sin. Agus banistar Cill Dara. Nail Crona gimpú na ladzis. Neachtar ai. Bhfuil freigar sé bloc lia. Mach go lena Páirc grúte ag Paddy Ryan. Rory Lawler. Agus bhfuil cínte I Mionúr agus a banistar ta Cill Dara. Cíine gur cháilte an rá. Fluffy Canis Breathnach a good line. A gunne bloc lia. Kira, to want to make it for Canis reached. Liam McDonald. On the safe Suska vlog Cliath never needs ag Finn Costello. Fatig, Tig is kicks your goods it, needs a rater, mach for Liam Kenny. She can't want to get that. Ta she shin on ord, ta nive she green. Guess Shachun Finn Costello, that's the Fianna. He's helping her own O'Donovan is fog partner him up. Marshin. Cill Dara Haitian Vernishin, agus a ráchúil chu did na fórne. With Fagra egg, let's dock Cliath when Shinta Gamai Killian Costello san air. Ah, Yamu. Kim late agus a late Thompson. Cill Dara agus tá shit H two shot. Agus ríist as Donegan siat amach down. Agus an Lewis. Fáte gimacht leis. Crothú seansnaí. Fáte McDonald. Fáte Ash Donegan ríist. Tá fair tíbiste. Ní éidir sin páisianna agus fáte Cill Dara ag Lawler. Lawler go bulla. Bhí ama geachní na ceann sin crín. Degín could have moved Cill Dara. Well, Pashtama immerent to Cill Dara. In the hand fought a cup. In fact, not clear. He's Castor in the Gabas in there. Bulger. Ennis in it. All the spawns in each again is the Skippy. Shakuni need to again that. I guess Glamoon Thompson, Paddy Ryan. I guess Fecky with Cárthach the Quinte. Ken Davis Cárthach. Paddy Ryan for Ráchúlín to get that. Cool the gun in the hair, come up. And it's Cárthach Bree. Fucking check kicks here, Cliath. Chance to check Cliath, score him, shoot. Conscian Ord, cool and check Cliath, pass roar to Thompson. Agus Lockrell Shear, Fadla King Gavin. Kennedy. Score light the check Cliath, Neil, Cossins wide to Agus den the rogue is a fought to dash. Avi Shanta cool the check Cliath. Just come on, check Murray. Agus Rachel Rogue, it's Joe Fair Cliath. As well. Zachary did a guncheon. I fought to dash Killian Costello of Cliath.
King Gavin, Sheshin a good passing. And past Cárthach, near she Crean, and Thompson stuff for the Charlie Lochran. Agus is the block Cliath, Chasva Toshte. Finn McGuinness. Kennedy. Kennedy, Con, Stachel Nunti. Fought it. Agus kicks here, good set, tall kicks here on. Nach Nina kicks here, shot Iska. Agus ben Contra Daka Rian Dara, tu sha kan glots ni tuske. Howard Chanan. Ben Contra har harsen tasning ze veron de leide go heen goed in de maan reached. On die TF Soos Dahiev. Contra Tavdach en veron de leide reached Coolchin. Contra Pultic Doherty. Agus she shin Pultic is Asik Doherty. Pultic a hall in. On score fad. Han Shields Asik. On the Dieter Stach have the Hochte Captain go. Cill Dara. We've been leads in the Scott. Chantil no Dwyer. Ze should set Stach at Bark. Block clear in Hain Raila on the Hurtstach. Agus on this a toss yet. Colin Warren's the phone in the Shachla now tonight. Agus Blockley Haston scoring up. Agus Evan Boyle, Agus Park Nimrog Cill Dara. Conscience Grute, Agus Grute come on the Park Rui Lawler. Scenario Heinz and Conscience or Donlan, Grute Donlan. To come on get. First game of the arm get. Rolling Keen a time shot. Spórt Cill Dara and team shot. Egbe Kevitt. Caffrey. Sheer Heinchid. Spórt score here. Kashan solo Hogan Thompson. Kevin in a year. Heinrich at free at Shamach Fadla Murray. Lucas took up Finn Dowlinish. Actually Kelly for the session and cool. Kelly free through. On opportunity to the captain. Iglach captain Doch McGee. Angus McGee. Roll out the single Amon Thompson. First time scolded it. Milchlosh to the Mara. Dushka Flock Cliath. Check up the score. That's a gate that. Now shot chance to Kildare East and they're on the way do. Putting one into the phone yet. Can't you pull it? She or doesn't even she crane after she countered her. Late to come on Thompson like block Cliath. Can't you pull it Dylan Dwyer near she can crane. Nish by Kate score like Kilnach. See them at dig. Force number 10. Can't you like on over try block Cliath. Chance to try Killian Costello. Mahunja pass and Keen. Ta chance to score up. Don't your ball gunshot. How far fucky to still score. Chug block Cliath did it. He Herkabach. Can't you pull in there. Agree and Doherty. Should das ook, but he's comfort to the get ook. He's a 40 each like Finn Dowling. 40 dash block Cliath. I guess saw what did the goal about it. I guess in Todd Darg like Kildare and their Gale today and score. I guess Kildare is the shove the near it. I guess Bain Kate scored the shot kind enough. Sure goal about it. Conor McDonald. Thought it into Michael Eggerson through it. Ian Dowfrey, Gerhug and Coolchin, Mishnach Cill Dara. In Funya Vimy up for save shit. He's blocked clear Raila under the Ellert Stach. Fortek McKevitt and shot. Kevitt and Gimmer come out. I guess we'll Cill Dara. Tashit on the shot in the year of the Hunyan Tam shot. Lawler, Spórt again. Kevin East, Ish, Cill Dara, on Nunson all. I guess Tan Husker to Claath got me and Began. I guess happen to get back with Wizard. Sending Galler to Stach. I guess Tan Husker to Claath so happen.
Downwards in Máirt. Rory Lawler at East. Anna Nicholas Glyphon Tamar Fad. Dylan O'Dwyer. McDonald. Cahill. Agus Bout the Fada Shelvin Shoy Kildare. Agus East Donegan. Craobh boss. And differentiation Tam Farshay Stina. Force Gimalesh kicks here Groote. And get basically chance in Kildare and shot. Ach East and differentiation in the Hoing Shastach. Agus a Dwyer Nishta. Irot to get to Bertishtak of Cliath. Killian McCabe as Kushnan Knuk agus Shane Devan a Hain Tatstach. Agus Jason and Gallagher to Kishtak Kildare. Charlie Locker Haitian Fark Gogol. Agus Keen Gavin Khama Govlock Cliath. Shadan chance in the Shaku. Kicks your Toki, which she hard Saston. But she so go into she hard Saston. Agus on score 40. Dylan O'Dwyer. Agus well, and we're on the main Didi Shege. Oh, Hulin here in the Hochla Nordani. Agus Ninu Metfoki. Block cleanish, Mark on the Páirc. Asha Groote agus Groote to Sanair Glenn McDonald. Agus well, and Mark Stuppy. Agus Dainach Kildare and Verna Vedi good 3 Hulin. For Harrogmach Koshawana cups of Glyph Canish. And you need a matron score in the Fickian. Tyke Donlan. Finn Dowling. Finn give a command shot. Minor Master Droichead. First enjoy Tyke Donlan East. Donlan Fivru. Kushal Sheer Dowling. Agus McDonald and Tokila McDonald's the Glyph Shagazi shot. Murray, those few Mully, Fogginshire, McGuinness in the year. To take a get to McDonald Teavlish, pass Crane, you Gaulish for it. When she fought Farrell's Kildare, when she Shin Costa, Agus Tashi Costa McKevitt. Agus Basic Kirk McKevitt and Lear Turk McDonald, McDonald on a stack of lords in Shin. Country Groote, Chiappa Glim Kenny. Agus Tom. Peace Imber shot Lords to Kildare, Fatig Lawler. Rory, pass Clishte ag Rory. With chance to share score. Machfala McKevitt to the cool event shot at Kildare. Bulta, block on into to Fatig Ashige. Hard test on the Kia McKevitt. Block on into to the Fairvlock Cliath. McKevitt tuggle the feet. Agus ta fair Nostnary Hish Kildare chud cool glan into the Fornia. Good Keith there's a Glyph shot. Rory Lawler to pass all in Clishte. Keger her block Cliath 2 small Dara that shot. Then Kildare Cliath to Galoid. McDonald at East. Bishop Groote Kildare for to Gallagher. Agus kicks here Groote. Series at the fast hug up a second. More on that Melige. Shin Kionchish that you're talking. I guess Tintig Daz, Fatig Lawlerish, Shantig Lawler Ochen Keen, Shantig Lawler. Agus Togan Shine kicks here. Agus be Kerk Kudosh Asha Kildare, Cheda Hurin Keen. Agus Munja Tarnta Shedam Foki. Harish Dustin Donegan. Ta Huller the Craobh on you don't wish a gear of a Creech as a kicks here. Lads, you can't throw bottles in. Over there. Country Pulse, Agus Pulse and Sasnon. Agus Dylan O'Dwyer, Shaw kicks here, I'm sure. Cheda Hulin. Agus on actions into Egg Kildare to Dara that shot. Agus that 50 block Cliath on the Páirc, Machgal on Páirc Aincha. Groote Agus Bishton Thompson, Egg block Cliath, Finn Costello, Fatig.
Cillian Costello. Spás amach ribh is siad Josh Kennedy. And now she chuineal iste. Tá she cuineiste Kennedy. Score tasan go dóta bhlá Cliath. Donald Gramuínta tintage. Cillian Costello sé tá score tastal ó fear leocán. Ní roh sí sin crín. Agus imir yes agus fóríl. Agus réitor. Sé stab mai íon go clufa seach chara. James Foley, tí cantle Páirc Cill Dara. Mike Cronin agus I heb gneud yn oel beidir leis gyw'n i fa cwpl nhw'med. Abergent y Cronin yn unig mar fi yn nora. Chwyd ymwyd ffoci. Cher a chwrin yn y ffórne. Wyl blocli yn a heft yr asht. Wyl cydna'n Kildare. A na'n coelio gwn Cliffy Canish. Blocli yn eisiau Bruce Sws er gyda mach sio. Tal y Kildare cosio eilw mach sy'n gyn sio. McDonald eisiau gwyl bod Conor McDonald. Dentig Mike McDonald. Agus Kildare agus y cwnial. Agus y Lewis fi. Dentig o hall yn tam sio. Asta dalig y leid go Lewis fi fair og sio. Dych chi'r ffad agus cic sias gwtach go flo Cliath o sio. Ni'n hyn tos yr gynsion. No lwch danta Kildare ta yn siog o lodyn. Agus beidig wil. Decach di acw gwglaen ngod y sy'n sioch ffyis Kildare dyn y gyma. McGuinness. Costello, bloc Cliath, tastyn sgôr, Tom Rovels, chyd yma ffoci, sian o'r ffotyn asio Kildare, agus siant o mwch yn cyn, ffotyn troi Dylan O'Dwyer, ni Dylan o Diori yng Andy Bond y tîm leis, fecyn cha Donlan, yn asio o ffadr O'Dwyer go hard, o chi sy'n so ffadr, sy'n sgôr ein to, tiki ffotyn Dylan O'Dwyer, Peile cic yn y sir, Cill Nimmert, agus beidig o pinsyn, beidig o bin a cwli yn y bwa, agus chwcwli yn y ffórne. As Chaharog and tilt to Gamai, Kildare Sadar Dasha. Danny McGill, Copteam Vlog Cliath. Cash at score, I'm sure Galua. Costonish, Sivish stick. Kicks your keen, see Cap and Groot up. Force Gimmert Lynn. Moffadle McCabe. Perchushnan Knucka. McCabe, Costa Heaver1. Tilt to Gamai again, pass for team shot to Burtis Vlog Cliath Lohane. Fortic Finn McGuinness. Finn Kennedy. Sivish stick. Hugh O'Neill, Curtu Cool and trips up Block Cliath with Jacob. Ta Cool Loco! Agus Cool Fotic Block Cliath, he Tasla go do to up. Agus Bay to the whole Cliff of Hart Foes. Agus Yapping with Jack O'Connor for Fiede. Agus Shea, Hugh O'Neill, a churn pass Tasna. Agus score Fotic Block Cliath. Agus Ishni Raw Hulin, Agus Ronum Agile Foci. Agus Crampy could ask in the him shot. Nish will Kildare. And on the cool chin record to Anno Big Block Cliath. Fortin Ashik Block Cliath, as you can see, Fortin Gletosach, Killian McCabe. McCabe off and Keane will kick your route with the fell Fortin Block Cliath. Agus am Block Cliath is a gulchin. Raw score am Shubazer, Josh Kennedy. Hugh O'Neill, we learn off the goal. Danny McGill. Tivella, she should fall to call to Toshi should call to fall to Ashik Kildare. Agus Cian McEvitt, he fucking fought to Block Cliath, a chance to hold door, Conor Shaw, Block Cliath, cool arm shoe. She Spórt is a goal! Exchange Devad and Tulladay. Agus a roll fought to Block Cliath, Brabda so. Botu and Jintic Fair Kildare. He bought it Block Cliath. Agus well, we were all amazing. We're cooling the boo of fought to go Dwyer, Neil. But it's good cool the boo of fought to Fair Block Cliath. Not that false. Numa agus chuig second take a live fuss at Nimmertang. Well, lads Block Cliath had a wall of our data shit and two of our catch stack go chuig churin left fauna. See them a focky. I get these shot fecking with Glór di Tarlu. Agus on the other test stack of Block Cliath try for the hot take. Jack McNair, which is Shane Divine for the cool. I've been at cool the boa.
Caithfí McGuinness a Páirc ágal don mix sa Stracharíis. Nis bhfuil flag Kildare hí number 5 denta cup. Tá sé cúlín bháin le fána. Finn Dowling, chun cín. Luas fí seoine sé Kildare. Mick O'Toole. Fáte Austin Donegan. Sin fear pro go leor up sa dáir seo. Donegan fós go leis. Bhfuil fiáil denta tá generator. Rí an buntaiste. Donegan fós go mot. Agus tarniú chun talna. Agus ráic sé grút an tamisina. Agus bhfuil bloc Cliath gira. Fa mé Guinness ar tuaise ar Páirc arís. Bhí sé gortaí mar sin. Cá an Páirc ágal a réile heachtasteach. Agus seascanú me caite. Waci mu dá breis sin seo. Nis níl sean tréisca. Dylan O'Dwyer ó thaing sé steat sí chuí fáte go Peile kicking na sira. Sepa go méidir mat núma dú róil le fós an nimmertein. McGuinness Peile go bhlá Cliath. Bhfuil díocht tíocha second caite go ná chuta gorta. Ceann se sí sa fada ní bhéh. Ceann se biste agus bisteach ag fear bhlá Cliath a tá seanta tre Kildare chur a chóscór a sí de Paddy Ryan a sí Harrod Tesnon ag Paddy Ryan tá fearhanút chud a fórne chur a chóscór an tíú ceann fáte. Nis bhfuil bútar an seoid. Hí na dóile dónaí. Cheappa go bheith númadúáin beidir eile a leid fós a nimmertein. Gútas an air dat go máin sin sen an Bulger. Bulger. A casa. A bhfuil freagrach blá Cliath bhfuil siad san an scór na búáil. Tá fear Kildare fós a talla. Fáteigh Bulger inis. Blá Cliath bhfuil siad san an score one at Amshu. Kennedy and also Fala Kudumed. Kennedy Sagoniel. Mafadach O'Neill. Bulger. Yakamut Kimedam Blesheves on. Yakamich Machin on. Hawin shot killing Costo on. Hofimri Coslo. Block clear is a Quinal Chev na Peile. Shachas Peter Hoch and Keen against Chance for who? McCabe. Wuchidnan, chance one at Amshu, score one at Amshu. 6 here, Raider Rotol, Fekabin, should that Hugh O'Neill on to the Hugh. Hugh O'Neill accused of broke. Hugh O'Neill, go hall on your fault. Marodi, it will change. Cliffish and Rotting of Cliath. Well, Tika Torlua, Farnave Jude, August Hasha, good glota. A Will and Tom was. Ta Hall Makate. Ta kicks here. Tokia Rator, Fair Kildare. Liam Kenny, Kashan Páirc ágal. Block Cliath C sheer. Hanumed, August Ficado second caite. Will a don't take block Cliath. Will chance one in the Kildare. Will hold up. Mata Gerald Sina with the Máirt. Will see a second force Máirt. Should it Kildare och again. Fought to Mick O'Toole. O'Toole Craobh. In and Gear in the Mick O'Toole. Lawler. And Wiltshire done chance one of Rohan Concha Doncher. Fought to Kildare. Brunchin. Ní don't go kicks here. Needs a rator. Fought to Fair block Cliath will. Fought to Dash and Ganzi Gorma block Cliath. Bullinsha. Hafad Chanat. Ní Chana Nada. Agus and Tamsha King Cal. Free Roo. Thought seen him a Cotte. And will chance one in the Kildare. With him Peile just a door there. Lawler to Spórt and Tivella. Fought to Gaffney. Caffrey, Acosta, O'Dwyer, Ucheshin on the 40 horse sore, well to Shishin Fata. Saul take a good board at Baiting Liam McDonald, Acosta with a chance Simi, Rohan's fought to Kildare, who kicks here, good to Todd, generator. August Fell did take Darrow Sullivan capping. August well locked land to Block Cliath. Nian Sheets and Sosta. For Kildare raw hands. Ach be chance one in Joko. Agus well, the reference greater ní Ekenwood. You're doing cymryd am go to Gertibes on. Ach tá cheann nua caite. Agus seo chance. Ag Dylan O'Dwyer capping. Na fáine chur a chóscór.
Hína dóigh le dó a de. Nína Ciancheska. Again leash, go hard as a ganesh the hush at Ladog. Cianchin, would she have tras a Neil, the Shimi Moo. As my derma, Ní Shanteska shin. Brewer to Ganeshan. Agus of a fair to no Dwyer, seeking fought to Gdisha. A Binshin, a will block Cliath, a score. Hugh O'Neill. Hish keen to me block Cliath, and Ash the Gluffican the East. Cianchin put to his toe. Lady go Gluffa, better the Kildare. Ho, it an eat to her father, but Kildare Creevishte. A top block Cliath, his shot to Ash. Agus an Buall, on Tunnedy shit, Hugh O'Neill, fair come on Dave Jude. Let's score gloat ar fad. Agus Keeling Jishin, go me block Cliath, to Clifford Canish, fi Shapley and Dig, a good line, or a Electric Ireland. Tashin Hish and Cianasar, at all, Ed Kildare and Shaw, block Cliath, do a de, Kildare, he in the Doyek. Kenny, Tashin Sweenwood, and Shishin, Harn Sassalash, and score all in your fad, on score fad. Damwoods, by the hoch nummer, a fartiv rushing Anzi, Gormshna, a Bon, Paddy Ryan a Casa, August, she shin Harrison Sassnon, on Verts, Ediglion, Kugiger shot, McGee, Spórt Croihin, Tursha Fui, which she shin Tash Ashin, score Glote, Roymero, Nunachosha Tusu, Gidukashach, he can't score, I'm sure, on your Mertz, which then Dor can I'm sure, Contra Casa, August, she Costa Gahol, Nigar and Sassnon, kicks here Glote. Pass love fought to get a chance to try Kenny roll first game of flesh. Agus took a shot to block Cliath be on King Kildare. Agus reached well. Block Cliath Ryan first game to Ryan Ennis. This which on pass Crean hurts first game of flesh. My you just score a shot shin score 8 to her fad. Well it's Cliath with a light that scored shot. Came a Kevin hard. Agus ní Dolam Gulchishin Crean Toshi Crean for it. Lewis the free Evan Boyle. Gavin first game out. Ma hog the kush Kevin bit chance to get cool a token to find Agus Keen fought to Ash time shot a Ronan Kelly. That Kelly forced now looking Keen would score and show Kildare ta Agus Hart and Sass like Paddy Ryan Peile fought to get should Luke Murray-ish. Murray to session for the pusty Agus a Craobh again and score fad. Finn Stuppinchin fought it and time shot excellent Bulger pushed the ball to Hart Sassnon. Block Cliath Ashman Keane. Cill Dara Páirc. Spórt Craobh will score like block Cliath and Tom Shaw. Nima Keane to what she hard and Sassna after we're cool. Agus he short takes in a ball. Something about Garen just sees Alina Cussinta. And Tunnedy 9 kids score I'm shoot. Tashi shin hard Sassna lad score fad. Agus well. Those feet at Dousa Agus ta shul feet. Couple kush came Tokyo and pass Crean. This chance to Kildare. Fought to get Dechuri lower cool on. Oh cool to Kelly. With chance to share score, Mafala McKevitt did a cool event shot at Kildare. Bulta up, block on into the Fort Ashiga. Hard test on the Key McKevitt. Donlan, and Ashko father O'Dwyer go hard. Which he shins off father. Oh shit, scoring to Tiki. Finn Kennedy, Tivishti, Hugh O'Neill, Kurtu cool and trips up Buckley with Jacob. Ta cool Loco. Agus cool fought it block Cliath. Agus Cian McKevitt. He fucking fought it. Again block Cliath. A chance to hold Dara Conn and Shaw. Block Cliath not cool Adam Shoe. Actually Bart is a goal. Eg shade. Agus bishte. Agus bishte mach. Eg fair block Cliath. At a chance to try Kildare chol score. Actually the Paddy Ryan. Actually Harrod Sassnon. Eg the root dog fake a minute. Should that Hugh O'Neill on to the queue. Hugh O'Neill accused of broke. Hugh O'Neill go hall on your fault. Morality. It will change. Cliff.